laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yettere wodani Allah subhanahu wa ta'ala julde kisal woni hoore oɗo nelaɗo makko ida seedo wonde ala reweteɗo e gonga ko hina Allah kanko tun kadi ala hawtidiɗɗo e ɗum. Ida seedo wonde o wiyeteɗo Muhammad ko jiyaɗo Allah ko nelaɗo makko. Yo Allah juulu e makko hisinamo kankala e wondiɓe makko e ɓengure makko e kala ituɗo ɓe ɓawa makko, ñentini sunna makko on, fewiri peewal makko ngal ha ñande dargal. Yo Allah wattuɗen e ɓen ɗon. Haray ɓawa ɗum mi hiwriki on fo e moɗon hiwrangol islam lando si ɗon jam onon kala e ɓengureji monɗi. Miɗa weltani on, miɗa sanno, miɗa tolna on e nokkure ka wonɗen andinade dina men kan ɗo. Miɗa du'ano on kadi toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗan en ɗum ɗo e ɗo laawol ngol natiren aljanna firdausil aala. Haray ɓawo ɗum hiwragol on weltano on, du'ano on, tolna on, salna on. Haray hande kadi en yetti Allah tawnugol e nde ɗo ñalande ɗo eɗen fotta ɗo fi yewtugol fi dina makko embere ko Allah wawni en kon, yo Allah hawrni e sawaba. Haray hande mawdu mo mi jogi on ɗo mo yewtata on fi mum ɗo seeɗa koko toɓɓere nde ɓe karama ko meɗen maketeɓe Abdullahi ibn Amin ibn Abdullahi ɓe waɗi konngol fi toɓɓere ko wi'ete al ajalatu, hawjugol. Neɗɗanke no hawji neɗɗo, Allah subhanahu wa ta'ala no sifi neɗɗo wonde khuliqal insanu min ajal. Neɗɗo on tagama e hawjere. Hawjere ko tabi'atul insan, ko tagudi neɗɗo, ko muulande makko daɗata ɗum si wona on mo Allah subhanahu wa ta'ala okki ko wi'ete kon waɗugol doyi al anat. No jeeya e sifaji ñiñaaɗi, sifaji jikkuji, sifaji tatarano haɗa ka alqur'ana e ka sunna, ko wi'ete kon hawjere. Fa min as-sifati al-madhmuma allati jaa ash-shar'u bin-nahyi anha al-ajalatu. No jeeya e sifaji ñiñaaɗi e neɗɗo, ɗin sifaji tawatara sariya on ari haɗugol ɗi, ko wi'ete kon hawjere. Neɗɗo no hawji ɓe karamakoɓe wawɓe anduɓe ko wiyete ko lugha arab, ɓe maaki al ajalatu. ɓen karama ko ɓe maaki arraghib, ɓe makete ɓe maaki al ajalatu talabu shay'i wa taharrihi qabla awani. Ko wiyete ajala, ko wiyete hawjere kaari no hawji, ko ɗaɓɓugol hunde ado fewndo mum on hewtude, faale hendagol hunde nden tawa fewnde mum on hewtali, ko wiyete hawjere. Wa huwa mu'tada shahawa, ɗum ɗo ko tuuyo neɗɗo on puusatamo e ɗum, ko faale neɗɗo on puusatamo, faale hendagol hunde nde tawata hara sa'i mum on hewtali. Kala mo yiiɗa heɓi faale mum ɗen andu o muññi, o hawjali. Si tawi remowo on, aawowo tiga on, si o hawji o ɓorata ka. Sabu si tawi aawowo tiga on o hawjani tigaje ɗen, ko fewndo ka o hoɓata ɗon ko ɗon o ƴakkata ɗe ka. O ƴakkay ɗe fewndo ka o hoɓata tigaje ɗen ɗon ko ɗon ka o fusata ɗon ko ɗon o ƴakkata. Nde fusiro o ƴakkay si o hawji. Si o hoyniɗe fi aawugol ɗe, si o muññaki o hawji, kade hoyɗo ɗe weli ƴakkude. Kono o muñño, o fusa ɗe, o ronka ƴakkude, o wallina ɗon. O mara ɗe ɗon, o hoyna, o yaha o asa, o ira ɗe, o habbo ɗon ha ɗe fuɗa, ɗe mauna, ɗe ƴoƴa, si o ɓora, o muññi. Si o hawjuno tun,
o wawata naftorgol ɗe ko heddi kon fof peesu e hoore ɗum ɗon. Kala mo yiɗa heɓi goɗɗum andu o muññi o hawjanaali. Hawjere nden ko jeeya ɗum e sifaaji ñiñaaɗe e neɗɗo on, ko ɗum waɗi sariya on ari haɗu ɗum. Dendaangal hawjereeji lintaaɗi ɗin ka alqur'ana fopp ko haɗa ɗum, fopp no ñiñaa. Hawjereeji lintaaɗi ɗin ka alqur'ana fopp ko haɗa ɗum. Ndaaru Allah subhanahu wa ta'ala ne yewta annabajo makko on sallallahu alayhi wa sallam, Allah wi la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi ka. Ko ɗum waɗi yahi haa wi'a al ajalatu min ash-shaytan. Hawjere ko immorde shaytan. Hawjere ko immorde shaytan. Wota a memminir nelaɗo haɗi nelaɗo on sallallahu alaihi wasallama memminirgol alqur'anare nden ɗengal makko ngal fiyo o hawjir. Yahi ha Allah subhanahu wa ta'ala wimo wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyuka. Wota a hawjir alqur'anare nden ko adi gaynede wahayngol nde e maɗa. Wa qul rabbi zidni ilma. Toro Allah yo Allah ɓeydane gandal. Wota a hawju ɗaɓɓowo gandal ngal hawjata, ɗaɓɓowo jawdi hawjata, ɗaɓɓowo ɓengu hawjata, ɗaɓɓowo ɓiɗɗo hawjata. Kala ko on tigi faala kon wota o hawju. Si o hawjani tun mo hawji o bonnay. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه. لذلك التزم بهذا التوجيه المبارك فلم يكن يستعجل بل كان يتأنى ويصبر. وإلى هذا أرشد أمته فقال صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. laatino nelaaɗo julde Allah kisal makko woni makko jikku makko on ko alqur'ana wona sonnaajo makko yiɗaaɗo makko nena Aisha radiyallahu anha no on sifori non wonde laatino jikku nelaaɗo on ko alqur'ana o jikkino rayno jikkuji alqur'ana o ne'itora neediji alqur'ana ya layta kana alqur'an yusrab nasrabuhu e harano laatino bimana akhlaq alqur'an de harano jikkuji alqur'an din hara ko e taasi wonno mi ƴetta mi yara harano yarotono taw mo yari ɗum ka obligatoire hande kadi ko ɗum o jikkinorta mi yara laatino jikkuji nelaaɗo ɗin ko alqur'ana himo jikkinorayno jikkuji alqur'ana o ne'itora neediji alqur'ana ko ɗum waɗi ɓa Allah tindinimo yo o waɗu doy Allah haɗimo hawjere o waɗɗiti nde ɗo tindinande barkinande nelaaɗo laatanokimo hawji few ko waɗuɗo doy o laati himo nenno bima'ana himo nenno waɗa doy ko alda e hiimagol mo waɗi doy ko alda e hiimagol ko wiyete hiimiɗo kaari no hiimi komo hittinta fewndo hittinte ko wiyete hiimiɗo neɗɗo waɗɗo doy ko hittinowo fewndu ka hittinte ɗon o waɗa doy fewndu ka waɗete ɗon doy ko on woni joomiraɗo haqqille laatino nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko o muññiɗo o hawja ko ɗum kadi o tindinno mofte makko ɗen nelaaɗo ko ɗum kadi o tindini mofte makko ɗen kanko nelaaɗo o maaki sallallahu alaihi wasallam atta anni waɗugol doy min Allah ko immorde Allah wal ajalatu hawjere min ash-shaytani ko immorde shaytan. O hadis Imam Albani no sellini hadisi on hawjere ko immorde shaytani mawɓe ɓe maaki mo hawji o bonnay ɓe maaki mo ƴeŋani kaakun kun o yarirta kun o seekay kun ko ɗum waɗi kay karmakoɓe ɓe ka qawaidul fiqh ɓe maakay wonde man istajala bi shay'in qabla awani uqiba bi hirmani kala hawjirɗo hunde ado sa'i mum on yonde o lettirte ɗawgol Allah subhanahu wa ta'ala wi'an nelaaɗo makko on sallallahu alaihi wasallam
فاصبر كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين لا دمكون هي فاصبر munyo wano munyori ɓeɗo jomiraɓe pellital immorde e nelaɓe ɓen ulul azmi minar rusul jomiraɓe pellital immorde nelaɓe ɓen annabi nuhu annabi ibrahima annabi musa annabi isa nelaɗo men muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ulul azmi wota a hawjamɓe waɗu doyi wota a hawju nani wa'ano yayɓe nyande ɓe yi koko ɓe fodaɗo ɓe sali wa'anayɓe wasi tawi hara ɓe ñiiɓale anna on si wona sa'i goto immorde nyalanden alqur'ana ko yetti ɗum hunde manka ene si lette ɗen ari taw si halkete si tawi na yimɓe bomɓe ɓen pelletti hay si gomɗimɓe ɓe maayi hara ɓe halkaki halkugol ko e jungo Allah woni Allah ko hefera ɓen tun halkata hay si gomɗinɗo maayi wona o halkir sabu ko aljanna o suti yetelan yawdo aljanna si tawi hara o haltike hara o halkaki yo Allah ko en aljanna hawjere nden ɗuyiten hawjereji men ɗi en fo waɗen doyi wota en hawju en adday mise ko tindinta neɗɗo on hino hawji yo en andu wonde annabajo Allah on sallallahu alaihi wasallam ɓa o yamirama yo o muñño wota o hawju o gollitiri yamirore Allah subhanahu wa ta'ala nden o hawjali no jeeya e ko tindinta en wonde nelaɗo hawjano ɓa Allah wi'imo wota o hawju o salike hawjugol o waɗi doyi hadisi mo nene Aisha fili radiyallahu anha kanko nene Aisha nyandegoɓe makuno ya rasulallah hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud ko ayyo nelaɗo Allah ene a heɓi nyalande sattunde e maɗa nyalande nde yimɓe ma ɓen waɗuma ko metti hewtiti nyalande uhudi hiɗen andi uhudi ko waɗuno kon ɗon ka capanɗe jeɗɗe julɓe ɓen wara no jeeya e wara ɓen bappa nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama wiyeteɗon Hamza radiyallahu anhu ñiiƴe makko kanko nelaɗo tigi ɗiɗi hela koppi ɗin barni nden nyande masibo waɗi ɗon ka nene Aisha radiyallahu anha ɓe landi nelaɗo ene a heɓi nyalande sattude e dow ma hewtiti nyande uhudi fa qala nelaɗo maki sallallahu alayhi wa sallam laqad laqitu min qawmik wa kana ashadda ma laqitu minhum yawma al aqaba mi heɓi sattendeji immorde yimɓe ma ɓen kono ɓa Allah wi'ilam fasbir kama sabara ulul azm mi hawjali ko ɓuri sattude e sattende nde mi hawre yimɓe ma ɓen ko nde nyalande jammande yawmal aqaba nyalande sattende ɓittende nelaɗo maki idha aradtu nafsi alabni abidi ya lila nyande mi yahuno mi weɓiti wonki ankin e hoore o wiyeteɗo ibn abdi yalil ibn abdi kulali nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wono jelorɗen non e kasira e nder ko janguɗen kon ɓe sonjino e nder makka ha ɓe tampi ɓe letti tentini amul husuni hitande suno kala heɓuɗo suno kala heɓuɗo ɓittende yo andu wonde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam heɓi ɓittende pellettile ala hay e goto e ɓiɓɓe adama ɓen mo Allah teddini hewtiti nelaɗo makko o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ɓitti o heɓi suno ka hitande sappa ɓere faati e nder nden ɗon hitande bappa makko Abu Talib on laatinoɗo no hiwamo no dardi e fe makko no hiwamo jokkale mo e diina makka kan kono o wino mo yahu waɗu kala ko faalaɗa la uslimuka abadan mi tertata ko ma pooma on faati e nder nde ɗo hitande faati e nder nde ɗo hitande sappa ɓere annabaku makko ngun sonnajo makko jiɗo makko weldiɗɗo makko
nene Khadija radiyallahu anha mo tawata nden nyande o ala sonnajo si wona on waali maayanimo kadi nene ɓiɓɓe makko ɓen on waali maayanimo nder nden ɗon hitande jogitiiɗo mo dankimo harana ko rewɓe hande wiyatono danki moodi muɗum laawol kisal ko laawol peewal e ɓandu dankimo jogitiimo ka goɗɗo jogitoto ɗon moodibbo mum jiɗo Allah hiwirimo jawdi makko ndin accale o wirti ƴetti jawdi makko ndin finance fi l'islam finance moodi makko foddetaga makko on kadi waali maayo nder nde ɗo hitande nelaɗo ɓitti ha joni mo yahude o yaha o bakito e joomiraɓe qabilaji kohoɓe leƴƴi ɗin o yahi o tawi o wiyeteɗo o jammaɗo ibnu abdi yalila o ko jeyaɗo e kohoɓe Taif ɓen nelaɗo immi o yahi Taif balɗe himo jinda hakkude leƴƴi ɗin Taif o sonji ton ɓe immini ko fiɗamo kaaƴe o fiɗa koyɗe makko ɗen barmina kanko e o jiyaɗo makko eteɗo Zayd rinɗinaɗo makko o immi o yahi o noddi o yo o wallumo nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam falam yujibuni o notakilan ila ma aradtu faade konko mi ɗaɓɓirimo fantalaqtu wa ana mahamumun ala wajihi mi immi mi yahi miɗa ɓitti e hoore yeeso an gon no sansi gite an ɗen no wojji ɓernde an ɗen no ɓitti nelaɗo maaki falam astafiq illa bi qarni thaalib mi hettali haqqille e jaa goɗɗo no ɓitto ha yaha tawi mo yawde ka o anda allahu akbar goɗɗo no ɓitto ha leydi ndin faaɗanamo tawa mo yahude o anda ka o sutiɗo kono nelaɗo hawjale fe nde ɓittende fof yi'e ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗɗi e feeɓe yimɓe makko waɗi ɓe ɗum ɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki mi hettali haqqille mi andali kami woni si wona mi ɓanti hoore anden jatawi miɗa takka kumpellum kawete qarni Thaalib ɗon hande ko qarni Manazil ɗon wiyete ɓe iwroɓe Najid ko ɗon ɓe watta ihram ka miiqate ɓe iwroɓe Najid qarnul Manazil nelaɗo maaki ko ɓaami hewti ɗon mi hetti haqqille farafatu ra'si mi ɓanti hoore an nden mi tiggiti fa ida ana bi sahabatin qad adallatni e jaa duulere ɗowdinilan mi tiggiti e jaa tawi duulere ɗowdinilan miɗa ɓitti miɗa suti miɗa ɓitti ɓernde an nden no heewi suno e ɓittende fa nadartu fa ida fiha Jibril alayhi salam mi ndaari duulere nden e jaa tawi Jibrilu no ka duulere ɗon Jibril alayhi salam malaikajo fawaɗo jannugol annabaɓe ɓen fanadani o noddimmi kanko Jibril alayhi salam fa qala inna allaha azza wa jalla qad sami'a qawla qawmik lak Allah nani kongol yimɓe ma ɓen wonandema yo Muhammad Allah accitirtama ni wama raddu alayka Allah yi kadi himo andi kadi ko ɓe rutti kon e dow ma o accitirtama ni wa qad ba'atha ilayka malakal jibali ta'murahu bima shi'ta fihim Allah immini malaikajo laamiɗo pelle ɗen e fe am meɗen wondi ɗo yamir malaikajo laamiɗo pelle ɗen o waɗ ko yamirɗa wo ko ɗum o waɗata ɓe ɗo joni qala nelaɗo maki fanadani malakul jibal noddinmi malaikajo laamiɗo pelle ɗen wa sallama alayya wa salmininmi assalamu alayka ya Muhammad ثم قال يا محمد ملائكة لامي دو بلمي كو أي محمد إن الله سمع قول قومك لك ألا نني كونغول يمبه ما بي wonandema wa ana malakul jibali ko min woni malaikajo laamiɗo kala felɗo e hoore leydi wa qad ba'athani rabbuk
joomi ma imminilan ilayka faadema li ta'murani bi amrika yamiran ko faalaɗa o fama shi'ita kala ko faalaɗa ko ɗum mi watta ɓe joni mi monta ɓe ko takku montata foññe in shi'ita an atbiqa alayhimul akhsabayni si hiɗa faala mi omba mi fottina mi nota e hoore maɓɓe ɗeɗo pelle ɗiɗi molanaɓe fewtodirɗe wonɗe makka no tumbi hakkunde majje fello abi qubays e goya felle fewtugo ɗon kadi siɗa faala mi udda fottina felle ɗen hoore maɓɓe fi maɓɓe woltaki ha ñande dargal yeetolan hara ko an heɓi jo waawi ɓaawo nde waawaɗa ko on ɗum waɗata hara ko an waɗa ko waɗaɗa ɗo tawle kadi ɗa noddude ɓe fii Allah ɗa noddude ɓe fii yoɓe male adna e laahara siko an heɓi ko yottanoma ko on ɗum wowlata amma rasulu rahma alladi arsalahu rahmatan lil alamin amma o nelaɗo yurmede amma o mo Allah subhanahu wa ta'ala fa bima rahmatin min Allah linta lahum amma o mo Allah subhanahu wa ta'ala fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma o mo Allah subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim oɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo Allah tigi sifimo ɗiɗo sifaji ɗo o wi bal la wata fottin pelle ɗen e hoore maɓɓe acciɓe ɗon arju an yukhrija Allah min aslabihim man ya'buduna Allah wahdah la yushrikuna bihi shay'a allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun hadha huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ikhwatal kiram o wi Allah accuɓe ɗon yeeto Allah yo accuɓe ɗon miɗa tijjinde Allah yaltinta e keeki maɓɓe ɗin rewoɓe Allah kanko tum hara ɓe sirkanali mo hay e hunde ko nelaɗo Allah on ni ko o wiɗe ɗen ñentinde ko ni wawɗen al anat nelaɗo hawjuno ɗo kanko e ɗittene makko o hawji bal o hawjali nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam manti waɗugol doy wasede hawjere e neɗɗo ñande goo wiyeteɗo a sajji o arduna e fe délégation e fe yimɓe makko ɓen ɓe ari ɓe hewti Madina ɓe foppu ɓe hewti ka nelaɗo woni ɗon ɓe salmini nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam a sajji kan o hawjali kanko o yahi o dari ka yimɓe makko ɓe woni ɗon o haɓɓi o to ɓe foppu kippi tum bugi dolle mum ɗen fof yahi takko nelaɗo kanko o yahi o haɓɓi ngeloba makko mban ha moƴƴi o ɓorni ko ɓuri labede coñci makko ɗin o fewti faade e nelaɗo o salmini nelaɗo ɓannimo takko makko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi'ani ɓe on sey kamɓe arɓe ɓen tubayi'unani ala anfusikum wa qawmikum bayodire an e fe hoore mon e yimɓe mon ɓen ƴettanelan garanti on reway Allah onon on jokkay peewal onon e yimɓe mon ɓen yimɓe ɓen fo wi nam min ƴetti garanti men e yimɓe amen ɓen asaggi darti kanko wi he nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ala ko ɓuri sattude hewtiti yiltugol neɗɗo itta e diina makko ka o wowti fii hoore amen meɗen waawi kono ƴettangol ma garanti yimɓe amen ɓen hare ko men waawi kon koya men ƴettanima garanti fii amen menen amma yimɓe amen ɓen men noddayɓe men imminay ko noddaɓe faade e l'islam nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam sadaqta a gongi inna fiika khoslatayni no e maɗa jikkuji ɗiɗi yuhibbuhum allahu Allah no yiɗi ɗin jikkuji ɗiɗi ndaare ko nelaɗo mantiri o neɗɗo o hawjali ɓe fopp min o hawjali o waɗi doy ɓe maaki no e maɗa jikkuji ɗiɗi Allah no yiɗi ɗin ɗon jikkuji ɗiɗi ko honɗum woni ɗin jikkuji ɗiɗi alhilmu wal anat muñal sattinkinare e waɗugol doy hara hawjali waɗen doy no ari e konngol goo o wino kanko o wiyete asaj o wi ya rasulallah akana fiya am hadathan ene haɗi ɗin jikkuji koye an woni kako ko yanti nelaɗo maki bal qadim
jikkuji on ɗin jikkugi ɗiɗi wondi e ma koko neeɓi qala alhamdulillahi alladi jabalani ala khuluqayni yuhibbuhum allah mi yetti allah taguɗolan e hoore jikkugi ɗiɗi allah yiɗi yo allah subhanahu wa taala moƴƴin jikkuji men ɗin alkhuluqu bittakhalluq alkhuluqu bittakhalluq alkhuluqu bittakhalluq jikki ko sabu jikkinorgol e koni yo etoɗen moƴƴina jikkuji men ɗin allah subhanahu wa ta'ala o mantirali nelaɗo allah sallallahu alaihi wasallam sabu ɗuɗugol julde wona sabu ɗuɗugol korka wona sabu ɗuɗugol ittugol sadaka bal ko o mantirma wonde ko o jikku moƴƴo woni hoore mum wa innaka la ala khuluqin azim kala e men no nodditora wonde no moƴƴi jikku kono allahu akbar allahu akbar yo allah subhanahu wa ta'ala moƴƴi jikkuji men ɗi musidɓe julɓe fii wi'ama yo en waɗu doyi wona yo en faamu ɗum kadi wonde hittingol e golle moƴƴe ɗen ko haɗa ɗum amma almusara'atu ila fi'li alkhayrat wal mubadaratu ilayha wa intihazu alfursa idha hanat fa inna dhalika mahmudun wa laysa madhmumun amma hittingol faade e huugol golleji moƴƴi yittina faade e muɗum profita ado faji on laawade ko jeyaɗum e ko yamira allah subhanahu wa ta'ala noddi en ka alqur'ana wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin allah subhanahu wa ta'ala daali hittine yacce wota on nenno hittine doge yahon e ko moƴƴinanta on doge yahon e ko allah subhanahu wa ta'ala yawtanta on junubaji mum sabu muɗum hittine ɗaɓɓugol alijanna on yangidin no fota no waywa kammuli ɗin e leyɗele ɗen ɗum ko marana ɗum huloɓe allah ɗen kala e men no nodditora hulugol allah kono tawsi en fo eɗen huli allah yo allah waɗu en huloɓe mo wa qala musa alayhi salam annab musa maki wa ajiltu ilayka rabbi litarda allah mi hawjimi yahi faade e ma wona fi goɗɗum ko fiya a welto ko fiya a welto mi wuggori mi yahi kamaɗa en torki allah subhanahu wa ta'ala yo allah wela en fo e meɗon aden aljanna innal ajlat madhmumal alqatu fil umur qabla tafakkuri ko wi'ete kon hawjere ñiñanden ɗo ko taƴagol e piiji ɗi ñaawa aɗo miijitade taw gollira haqqille ɗen wal musawarati e disagol wota yaawu taƴigol huunde ta yaawu taƴigol ñaawore ta hawju waɗu doyi nani wota on tigi yaawu taƴigol piiji ɗin o miijitaaki o diisondire e joomiraɓe haqqille ɗen o suɓina allah waɗa ko wiyete ko istikhara kala ko falɗa natude e muɗum wota a hawju ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله إن الأجل يقول قبل أن يعلم أبو حاتم بماكي نتو هاوجودو o wowle ado andude ويجيب قبل أن يفهم o jaabo ado o faamude ko ben yiyata ka kilas maka jangete don question wade tumbe jaabo harde saabe andale hayko landa kon ɓeyɗen andi noon faamugol landal ngal ko feccere e faamugol jaababuyen ka si neɗɗo hawji o jaaboto landal hara hay o andal taw ko landaka hay o faamaade hiɗen andi ɗum jannoɓe menen jarribade si a jarribiki a landoto goɗɗum ko nde woɓɓe jaabi anda koniyode sahay ko landiɗa kon ɓe faamal taw ɗum ko nonego e hawjire ñiñande wo yahmadu qabla an yujarriba o jarna har o manta goɗɗo har hay o darndakimo manta ko ngelo woni ko yiwɗen hayriɗen hooliɗen tawi jaako ko ñoli ngelo o ñiña ado o andude o hayno goɗɗo tun o ñiñamo ko ngelo hayriɗen tun yawiɗen mo ñiñiɗen mo yaatay ko neɗɗo kelɗuɗo on noon ko ngelo noon ko ngelo pelletti si a neɗɗo woni hawjuɗo o jarribaaki o haynoto goɗɗo o mantamo o ɓornamo o waɗa ala ko o walta tawa jaako ko ñoli si a hawji a yiyay goɗɗo
ñiñamo sabotamo jatawa ko nendinin non yo Allah subhanahu wa ta'ala okki en ko wete kon furqan waawgol sendidirgol hakkunde ko moƴƴi ko boni wal ajlu neɗɗo hawjuɗo tushibuhu nadama neɗɗo hawjuɗo o wonde tun e ninse kayiɗa mo ninsiri mo ƴakka hondu wa ta'taziluhu salama no woɗɗito neɗɗo hawjuɗo on ko wiyete kon hawjere wa kana al arabu tusammiha arabu ɓen no wi'ayno hawjere ummun nadama nene ninse sa nayi nene ninse ko hawjere yo goɗɗo waɗu doyi ko alda e himagol ko wiyete neɗɗo moƴƴuɗo jik cela veut dire comme faala wide on waɗugol doyi hara hawjadi min sifatil uqala ko jiyaɗum e sifaji marɓe haqqille ɓen ko ɗum waɗi wa qala sha'ir qad yudrikul muta'anni ba'du hajatihi neɗɗo waɗɗo doyi o heɓa yoga e haajuji makko ɗin wa qad yakunu ma al mustajil azzilal no heewi neɗɗo ka yiiɗa neɗɗo hawjuɗo ka faljata hay e konngudi ka si neɗɗo woni ko o hawjuɗo hay ka haala makko palji makko ɗin lintata ko ka ko doyi wa min al amthilati alal ajlati al madhmuma no jeeya e mise hawjere ñiñande nden al-istijalu bid-du'a'i alal ahli wal mali wal waladi indal ghadabi no jeeya e hawjere joni ɗen addude mise ko tindini wonde neɗɗo on no hawji no jeeya e muɗum hawjugol huɗugol ɓiɓɓe mum ɓen huɗugol ɓengure mum nden huɗugol jawdi mum ndin sanga tikki ko ɓuri e heewde e muɗum ko sonna ɗen memmina tum Allah halki ɗum Allah lankidiri ɗum Allah soofini ɗum ɗum no heewi e hunduko ɓuri kon e heewde e sonna ɗen balno hay e worɓe ɓen kono ko sonna ɓen ɓuri ɗuɗude Allah subhanahu wa ta'ala no sifi ɗum ka al-Qur'an wa yad'u al-insanu bi-sharri du'aahu bil-khayr wa kana al-insanu ajula neɗɗo on no nodda bone makko on wano noddirta moƴƴere kono neɗɗo on laatike mo hawji wa qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la tad'u ala anfusikum wata on noddu bone e hoore wonkiji mon ɗin wala tad'u ala amwalikum wata on noddu bone e hoore ɓengureji mon ɗin wala tad'u ala auladikum wata on noddu bone e hoore ɓiɓɓe mon ɓen la tuwafiqu min allahi sa'atun yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum wata ɗum aru hawrodirangol on e sa'i on ka Allah jaɓata du'a o jaabinan on konko tori ɗon ɗuɗɗine ɗen andi ɓaanelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi'i sonnaɓe maaki sonnaɓe no ɓuri heewde ka yite jahannama kam ɓuri famɗude ka aljanna ko ɗum sonnaji ɓe landino ko fii hon ɗum nelaaɗo maaki tukthirnal laana hiɗon ɗuɗɗina kuddi wa takfurnal asira ko sonnaɓe ɓen ko ɓuri kon heewde nelaaɗo maaki e nekko ɓeydi ɓanginde si a moƴƴi e makko duuɓi wuluure ñande waɗɗa e makko mettay kummo gootum pette o yi'ay mi yi'aali lam ara minka hasanatan ɗat kami yiidno ɗen ko sonja e lette wonde mi heɓema ha hande mi heɓaali moƴƴere ma ko sabu ɗum waɗi sonnaɓen ɗuuɗi ka yiite jahannama ɓe ɗuɗɗinay kuddi ɓe dullanay neɗɗo waɗanɗoɓe ko neɓuɗa hara a hirsi hoore ma a hirsi nene ma e bamma watte jungo makko ñande waɗɗama ko metti o wejjita kala ko waɗannoɗama kon o huɗa kadi o huɗa sterte acce wota on hawju jogite ɗenɗe mon ɗen wowlon ko moƴƴi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut hiɗon hunji hadisi on ka aja hiɗon gollitirde on sele wigo Allah lanki Allah waɗi Allah bonni yo Allah waɗu ɗum terte ɗum yo Allah fewne yo Allah moƴƴine yo Allah walle yo Allah min kami woni ɗo misal nangugol lam piyalan
piyalan ha dasa no ɓuranimmi wi'ugol lan biro an jaaro heɓɓe lam ɓe andirinmi ɗum ɗon wi'ugol lan a hettay ɓe makantalan ɗum ila ko moni payku hiɓe andi nangugol lan piyalan no ɓuranimmi wi'ugol lan a hettay bal ɓe woni du'antoɓe lan mi torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah longimɓe ko yafotaɓe aɗo ƴettugol ɓe la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wota on huɗu ɓiɓɓe mon ɓen wota on huɗu wonkiji mon ɗi wota on tuuɗo e jawle mon ɗen ko ngelo heɓay tun siko dammum mum naati e hoggo mum halka kum siko ñale mum murti halka siko nenewe mum gen halka nge wi Allah halki wota on huɗu jawle mon ɗen wota on huɗu ɓiɓɓe mon ɓen ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki ɗum ko ɗum waɗi karama ko men ɓe maki wala Allah kathiran mimma nara min al masaibi wal amrad wa fasadu al awladi yakunu bi sababi du'ai alayhim wa kathirun min an nas la yashuru bi dhalika fahal min mudakkir karama ko ɓe maki ko heewi hande ko heewi belajo no gasa ko ɗuuɗi ko yi'eten kon hande e masiboji ga ɓiɓɓe men e nawnaji e bonugol ɓiɓɓe komi rondi ko rondi ɗon ko ɓeeɗa rondi alhamdulillahi ɗen yetti Allah yo Allah ɓeydi moƴƴinande en ɓiɓɓe men ɓen kami woni ɗo dow hande alhamdulillah ɓiɓɓe am ɓen hiɓe ɓurin min kami wonno fewde kaɓe woni ɗon miɗa yetti Allah Allah moƴƴinan en fof e meɗen on tigi dullanta Allah subhanahu wa ta'ala fewndo ko ɓe mari kon hande fewndo mi foti kaɓe fotinoɗon tawi mi anda ko ɓe andi kon hande miɗa tijji e ɓural Allah e yurmede makko nde hiɓe hewta ka min mi woni ɗo tawtata kamɓe ɓe feƴƴi ka min mi woni ɗo yo Allah ɓeyde moƴƴinande en fof e meɗen jeɗɗalɓe men ɓen o ɓeydana waɗa barke e muɗum belajo hande ko yiyeten ko ɓuri hewde kon e bonugol ɓiɓɓe no gasa ɗum no wawonde hara ko sabu du'agol huɗugol ɓeɗo ɓiɓɓe ko ɓuri hewde ɓe ɓen hara ɓe andade sa hiɓe halka tum ɓernde nden ƴaway tum huɗa ɓiɓɓe mum ɓen huɗa jawle mum ɗen huɗa ɓe wondi ɓen ɗum ko jeeya ɗum e hawjere wa min ha no jeeya e hawjereji ñiñaɗi ɗin istijalu mar ijabatu du'aihi hawjirgol neɗɗo jaabinane du'a makko on aden ko duuɓi yilno torade Allah ɗo torki Allah ɗo jaɓaɗi فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يأجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي نلا ماكي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة فيلي wonde no jaabinane goɗɗo e mon du'a mum on fodde o hawjali o inna mi torki Allah ha mi ronki Allah jaɓana Allah ko ila hande ñande Allah jaɓannomo ara perdinde ñande annabi Musa alayhi salam karama koɓɓen no sifo ka tafsir wonde annabi Musa ɓa o torki Allah rabbana innaka atayta fir'auna wa qawmahu wa mal'ahu zinata wa amwalan o waɗi du'a on ha gasi o wi rabbana timis ala qulubihim ala amwalihim wastur ala qulubihim Allah jaabi mo qad ujibat da'watkuma mi jaɓi du'a mon on wonno duuɓi capanɗe nayi si Allah yooli fir'auna Allah wino le wonde o jaɓi du'a annabi Musa on o wino awa aɗum neeɓiye o hawjaali enen kadi wota en hawjir ko toriɗen Allah kon bonaali wallahi billahi bonaali sabu neɗɗo on si o toriki Allah e hoore ɓernde laaɓunde pos wondude himo timmini sartiji jaabidane du'a haɗayɗi ɗin poppu no pottiti Allah jaɓay du'a makko on netti ko imma Allah okkorama ko o faala kon tigi ma ɗum Allah yilta bone wi janil fotay ngil e ko tori kon e makko ma Allah maranama du'a makko on kaali janna ko on to neɗɗo toriɗo Allah on perdi ala namo yo Allah moƴƴin ala liji men ɗin aw harayno jeeya e hawjigol ngol hawjirgol jaabinane du'a wa minha istijal ba'd al musallina fi salatihim no e muɗum hawjigol yoga e julɓe ɓen ka julde maɓɓe fala yo timmuna ruku'aha wala sujudaha wala tuma innuna fiha woɓɓe goo sino julde ɓe jeeƴata ka sujudu wona ka ruku'u wona fus ala nder ton si wona sugguy rujjuy ñande goo eɗen andi goɗɗo naati o juuli yeeso nelaɗo Allah sallallahu ɓaawo gayni o ari o salmi nelaɗo maaki irji fa salli fa innaka lam tusalli rutto juula he an a juulali taw
ɓuri e heewde e julɓe ɓen hannde hiɗen jarribaade hiɗen darnade ka juulirɗe hara woɓɓe goo ɓe attoto hay imamu sujjugol ɓe atto imamu ruƴƴugol ko hawjiɗa o ko hawjiɗa a yalta ka julde imamu salminaali nafa ko sujjanta imamu sujjaali haɗi habboɗamo ɓanta timminta ruku timminta sujuudu no jeeya e hawjire ñiñan nden hawjugol ka nder julde hino aña bal no boɗno harmi sabu ɗum wone sabu bonnugol farillaji ɗin ka nder julde nden bona julde nden bona on seɓe holli no jeeya e hawjireji ɗin kadi wa min waqi'ina al mu'ashir no jeeya e ko fewdiɗen ko wuuriɗen kon hande muɗum nara kathiran minan nasi yandamuna hina la yanfa'uhum nadam hiɗen yi'a ko ɓuri heewde e yimɓe ɓen hande hiɓe ninsa sanga tawi ninsa nafata bi sababi istijalihim sabu hawjugol maɓɓe fi umurin kana alayhim an yata'annu fiha boyi hande no ninsa e piiji tawtara hiɓe hawji e muɗum ko hanino ko waɗugol doyi hara ɓe hawjali fa min dhalika annahu li aqalli l asbabi woɓɓe no ton ko ɓuri fandude e sababuji yutalliqu rajulu zawjatahu woɓɓe goo ko ɓuri fanɗude e sababu ninama ni ndaara tawaɓe jonnitina ɓengu maɓɓe ka ala wadde woɓɓe de sa waɗa kerle tati sertande laabi tati nanga noon hande kadi landagol karama koɓɓen ene karama ko en ene mo jerdima goo karama koɓɓen maayi sonja no hawja ukko ha gasa yanga noon sonjugol karama koɓe daɓɓa ƴawrugal noon hande kadi landike wo ko lumbasi ñoro ko ɓuri jaasude e sababu ñangataɓe seedino ɗum wona sabu saakugol ɓiɓɓe ɓen yeebo cuuɗi ɗin yirba ɓe nanga noon hande kan yanugol e himme ɓittande ko tatana mallahu bi alimu ta ko Allah tun andi tawa ko sabu hawjere ko alda e migitagol ardina haqqille mum ɗen taw si ukko e muɗum yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗin wa minha alajratu fi qiyar fi sayyarati no jeeya e muɗum hawjugol ka dogingol ɗe otoje wama nasma'uhu min alhawadith almuru' allati kanat sababan li izhaqi nufusi kathirin wa amradin khatira wa ahatin muzmina wa innama waga bisababil ajla hande ko yiyeten kon e ko anduɗen ko wonɗen nande accident ji molanaɗi hulɓiniɗi ko woni sabu ittugol wonkiji ɗuɗuɗi hande e nawnaje hulɓiniɗe e jukkunnaɓe sabu mum on ko honɗum ko hawjere ka dogingol otoje ɗen ka ko hawjere e dogingol otoje ɗen hare ɓe waɗi plaqueje ɗo dogetace 80 km à l'heure ko samɓe rewrata ɗon ma 150 ɓe yiya plaque ko tindini danger no yeeso ɗo yo non yo ko on se noon ɓe yaɓata ko ɗum waɗi sa ƴawi oto ɗo suti yawgol mamum ɗo tawi ko yeeso joɗi a ferenayi ha bona ka a ferenayi ha koyɗe maɗen muusa si soferɓe goo naɓima ɗo hareɗa jooɗigoye an na on dogindegoye kono a ferenayi ha koyɗe maɗen muusa nde ɗe hewtata ronki kof ɓawira sewtu ɗo a ferenanayɓe año ɗa ferena tu ɗa ferena tentisi ko a sofer sawɓe dogirta doy a immotako ɗo yaha ha mamum fewndo tenti ka ndungu ɗo nde balɗo mi ton a yiyali ka otowal ferti kalinje hay neɓaali ɗo komi sakkiti iwde ɗo mamu oto acci men linsan min yahal 2 kilométre tawi ɗum no ukki e nder foose nder to sabu honɗum sabu hawjere yo yimɓe ɓen waɗu doy yo soferɓe ɓen kadi waɗu doy wa minha no jeeya e hawjere an yastabti'a al insan a rizqa fa yastajila fa yatlubuhu min turuqin muharrama wa wujuhin ghayru mashru'a
no jeeya e hawjere nden nde neɗɗo on neeɓinta arsike makko on neeɓi Allah arsike Allah o immowo ɗaɓɓa arsike e laawol harmugol e geeke ɗe Allah sarqina tawi mo hawjiri arsike makko on ɗulle abi umama al bahili no filli hadis kanelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam inna ruhal qudus no seydina jibril nafatha fi ru'i o wutti ka ɓernde an ka haqqille an o wahayni e an anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha o wutti ka ɓernde an wonde wonki ki mayata ha ñande ki timmini lajal makki pelletti wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala wonki mayata si wona tawde Allah windino ko hawjiɗa o wa tastaw'aba rizqaha ki huɓita arsike makki pelletti goɗɗo mayata o hendaki arsike makko on fattaqullahu le Allah wa ajmilu fi talabi labine ko on ɗon ɗaɓɓude kon wala yahmilanna ahadukum wota defu goɗɗo e mon istibta'a rizqa nennugol arsike on nennagol arsike makko on ta ɗum waɗu an yatlubahu bi ma'siyatin de o ɗaɓɓirta arsike makko on yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala wota on yeddu Allah ɗaɓɓon arsike wota on yeddu Allah ɗaɓɓon arsike ɗofte Allah iwtire ɓaawo konngol Allah subhanahu wa ta'ala ngol no ngalɗinanmi no hulɓinanmi yeetede neɗɗo julɗo gomɗinɗo Allah gomɗin ñalande sakkitorde gomɗin nelaɗo Muhammad o yeete Allah haɗi nde ɗo hunde o waɗa nde ɗum no ngalɗinanmi miɗa hula on neɗɗo yeeteteɗo ko Allah haɗi o wakkilo ɗon o munno o ɗaɓɓa dalilaji o ɗaɓɓa pehe ɗe o rewɗa fa inna Allah ta'ala la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi koni yo tik tak heɓata ko woni konka Allah nelaɗo maaki ko woni konka Allah moƴƴere makko nden heɓorta so on ɗoftare makko wona tik tak okkata goɗɗo ko woni konka Allah wallahi tik tak okkata ko woni konka Allah Allah subhanahu wa ta'ala ko heɓata ko woni konka makko ɗoftare makko kono musidɓe julɓe ko woni sabu yiltagol hande ko ɓuri hewde e yimɓe ɓen e gonga kan ko piigi tati su'ul fahami su'ul ilmi su'ul qasdi bonugol faamu neɗɗo on si tawi neɗɗo on faami faamu bonɗo no jeeya e muɗum faamugol aayaji Qur'an ɗen ta nano ɗe tindiniri noon faama hadiseje ɗen ta nano ɗe tindiri noon moƴƴigol faamu neɗɗo ko yo faamu alqur'ana e sunna no feƴƴiɓe moƴƴiɓe ɓen faamiri noon bonugol gandal nde neɗɗo on ta gandal makko ngal ko gandal poson o jangi gandal alyahuda e annasara fikraji maɓɓe fikratul gharbi tawa ko haqqille occidentaux o jogi ɗum yiltay goɗɗon e neɗɗo no jeeyamuɗum su'ul qasdi bonugol faandunde neɗɗo on tawa ɓernde ma nden ko immini kon ko mone goɗɗon ɗa jangirde ko mone goɗɗon ɗa e ɗaɓɓirde wona fiya andu ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini kon acca anda ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon huwa ko ɗum waɗi miɗa weltani Allah subhanahu wa ta'ala miɗa jarnam du'a nelaɗo makko on Allahu ya'lamu minni Allah hino andanimmi Allah hino andanimmi la ubarri'u nafsi na laɓɓingol wonki anki Allah hino andanimmi wonde komi woni e mone andugol ngol komi andu ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗinmi kon mi acca mi anda ko yabirinmi kon mi huway mo andi ko ɗum woni ɗaɓɓirde ko ɗum waɗi mi wowla bi mil i famille hunduko an kon tew en haute voix wonde kala on nanirɗolan konngol ngol Allah yiɗa kala yirɗolan kuugal lundingal alqur'ana jemma e ñalaruma bimbi e kikiɗe o andinam en haute voix mi wolata ɗum kala on nanirɗolan konngol ngol ɗo na Allah yiɗi ngol kuugal o yirilan wona Allah nani faalira ɗum ɗo yo andinan yo andu ko e majjira mi waɗiri faandunde ande wona ɗum yo Allah woni ballo meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en jikkugi nelaɗo ɗin yo newnan en jikkinorgol jikkuji alqur'ana ɗin yo Allah fewnu en fewnana en yo Allah fewni en fewnira sabu meɗen yo Allah moƴƴin durriyaji men ɗin yo Allah waɗan en barke e jawle ko Allah okki en kon
torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴin alhaaliji men ɗin en fo e meɗen yo Allah firta en arsikaji men ɗin Allah ko kankoni ittowo ande yo Allah itta en andeji men ɗin Allah ko kankoni wallo yo Allah subhanahu wa ta'ala wallu en Allah woni waɗowo barki Allah waɗi barki zurriyaji men ɗin yo Allah waɗi jiggol e yurmede hakkunde men e resdiraɓe men ɗen torki Allah subhanahu wa ta'ala wonɓe ɓen e dewle Allah tabintinɓe e dewle maɓɓe ɗen yo Allah waɗi jiggol yurmede hakkunde maɓɓe modiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe ala ɓen e dewle Allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe dewle ɗe Allah ɗo yarli yo Allah okkuɓe dewle ɗe Allah ɗi o yarli en torki Allah tabaraka wa ta'ala andeji mon ɗi yo Allah ittan o musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah okku on faaleji mon nafay ɗin anna e lahara musidɓe meɗen wonɓe ɗo wonɓe yaasi toriɓe en du'a Allah hino andi ko ɓe faala kon ton Allah hino andi ko ɓe huuli kon ton kala ko ɓe faala e moƴƴere Allah subhanahu wa ta'ala okkuɓe kala ko ɓe huule boni Allah subhanahu wa ta'ala danduɓe danda en torki Allah subhanahu wa ta'ala okku fay men ɓen gande nafayɗe yo Allah danduɓe gande lorrayɗe torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah enen kadi o Allah waɗi zurriyaji men ɗi hunjotoɓe alqur'an e sunna gollitira yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinan alhaaliji men ɗi yo Allah subhanahu wa ta'ala okki en barki mawɓe men ɓen yo Allah waɗu en heɓayɓe e junngo maɓɓe taw woni heɓotoɓe e maɓɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗi zurriyaji men ɗin kadi du'antoɓe en ñande en woodaka torki Allah tabaraka wa ta'ala e ɗon immade kam oɗon aron ɗo e min e fanɗugol lan gandal aron ɗo jentagol lan ɗo fiyon heɓu ko andon ko e dina mon kan yo Allah longinan ko mo wallanota ko itta kal qur'ana ka sunna e hoore faamu feƴƴiɓe moƴƴo ɓen yo taw kadi ɗum kadi ko fi Allah waɗira yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴin Allah haaliji men ɗin yo Allah waɗan barke zurriyaji mon ɗin yo Allah itta on dendagal andeji mon ɗin allahumma la ta'na hada magana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا مظلوما إلا نصرته ولا أسيرا إلا كففته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها سلام ولك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا والكسل ولا والبي والإبانتال